Dobro večer svima. Evo nas opet u novoj lekciji. U ovoj lekciji ćemo razraditi ovaj blues lik koji ste upravo imali prilike vidjeti. Znači ovaj blues lik je zapravo primjer u kojem su iskorištena tri osnovna elementa bluesa, a to su string bending, legato i pentatonika. Kako bi vi lakše razumjeli o čemu se ovdje radi, analizirat ćemo ovaj lik dio po dio, dobu po dobu. Dakle, prva doba ovog lika izgleda ovako. Ovdje su zapravo tri tona na jedan udar metronoma, znači ovako. Ova ritmska skupina se zove triola. Znači, tateti, 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 tateti. Ovako. Da bi vam to bilo lakše odsvirati, pokušajte si to na glas izgovarati. Znači, znači, to je jedna od stvari koja će vam sigurno pomoći da ovaj lik odsvirate ritmički ispravno. Ono što je bitno reći, dakle, u ovom dijelu imamo bending sa tona D na E, nakon čega slijedi ton E, moramo paziti da ne ide u falšova, bilo koje od njih, nego da budu čisti. I ton A. Ova jednostavna blues šema zapravo pokriva akord A7, A6, D7/9. Bez problema, ovaj dio priče pokriva ta tri akorda. Daću vam još par savjeta kako ćete lakše i ispravnije izvježbati ovakve stvari. Najprije sve što radite vježbajte polako, u tempu u kojem možete čuti svaki ton ispravno, čisto, kristalno i jasno. Recimo, možete početi od ovakvog tempa. Izgovarajte si da vam bude lakše za početak slogove. Znači, odaberite tempo za početak u kojem možete normalno izgovarati slogove. Ako ćete moći u tom tempu normalno izgovarati slogove, onda ćete u tom tempu to moći za početak i odsvirati. Način vježbe, kako inače preporučam vježbat, ponovite 4 puta istu frazu u ovom tempu. Znači, jedno 4 puta u spornom tempu, pa nekoliko puta u bržem. Ali ono što je bitno, tonovi moraju biti čisti. Znači, svaki detalj mora biti čisto odsviran. Čisto i ritmički.
Znači, ove trioli, kao i u svakoj ritamskoj skupini, je jedna stvar jako bitna. Da razmak vremenski između tonova bude jednak. Znači, da ta triola ne izgleda ovako, nego da izgleda točno odsvirana kao triola, znači 3 udarca čisto. Jel? I za početak se nemojte brinuti ako vam ovaj bend ne uspijeva, nego se zapravo usredotočiti na tu ritmiku. Jedan mali savjet, kako je meni bilo osobno lakše tako vježbati stvari. Ako imate jednu ritamsku skupinu, bilo ona triola, kvartola ili bilo što drugo, posebno se koncentrirati na prvi ton u toj ritamskoj skupini i na zadnji. Naročito ako se dvije različite ritamske skupine povezuju, jer to su zapravo 2 tona koje povezuju 2 ritamske skupine. Jel' tako? Znači, naglašavajte posebno ta 2 tona. Jer oni u biti zaokružuju ritamsku skupinu, čine je na neki način cjelovito. No, to je jako bitna stvar. Vidite, ja sad naglašavam osim prvog tona, ja naglašavam i zadnji ton i koliko zapravo cijela fraza sigurnije i čišće zvuči. Dobro, znači to je bio prvi dio. Sad krećemo na drugi dio, odnosno drugu od ovog lika. Ovdje također imamo bending. Sad ovdje možete izabrati da li ćete ovaj ton bendati ovako ovim prstom, kako vam je zgodnije, ili ovako ovim, ali onda bi trebali koristiti snagu ova 3 prsta odjedno. Ja. Probajte napraviti kombinaciju jednog i drugog pa vidite šta vam bolje leži. Ja bih možda savjetovao da izvježbate sa malim prstom. Ovdje se dakle radi o string bendingu tona G na A. Sada već ovdje polako dobijamo ovakvu šemu. Sviramo ove tonove. To su zapravo tonovi koji već polako odaju akord A7. Naročito ton G koji bendamo na ton A. Znači, evo, polako ću vam pokazati. Također je jako bitna ritmika kao i u ovom prvom dijelu. Pazite na te triole. Znači, pazite na te triole. Dobro, u trećem dijelu, odnosno u trećoj dobi lika, imamo sljedeću situaciju. Ovdje se zapravo radi o malom bendingu, znači o small bendu, za koji smo rekli da zapravo nije bending koji bi definirao točno polovinu ili četvrtinu tona ili više, nego je to jedan bending koji se zapravo odnosi više na osjećaj. Znači, možete ga odsvirati na osminu tona, na četvrtinu tona, kako vam dođe, kako osjećate da bi trebalo. Ali bitno da se naglasi kao string bending, jel? Također u ritmu, jel? E sada, pokušajmo spojiti ova 3 elementa. Znači, pokušajte svirati više nizova. Jel?
Znači prvo, kao što smo rekli, u sporijem tempu, onda u bržem. Ovdje u ovom liku zapravo se radi što imamo taj ton C koji je karakterističan u A-mol pentatonskoj, jer A-mol pentatonski ide ovako. Ali koristimo taj mali small bending i onda u biti dobijamo neki način da ga vučemo malo na dur. Znači više nije mol, nego malo vuče na dur, ali nije baš ni čisti dur. Dakle, to bi bilo, znači, ova 3 elementa.